Firma P3 Produkt deo osnovna je 2008. godine. Pored sedišta u Plandištu imamo jednu lokaciju u Vršcu. Osnovna delatnost firme je reciklaža plastike. Znači, mi vršimo prikupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada. Trenutno imamo oko 40 zaposlenih i godišnje preradimo oko 1500 tona plastike i oko 1000 tona kartona. Deo našeg asortimana izvozimo u zemlje okruženja i u tržište Evropske unije. Znači, to je negde oko 30%, ostatak prodajemo na domaćem tržištu. U svom poslovanju vodimo računa, naravno, o ekološkom aspektu. Na osnovu našeg stremljenja i snižavanja troškova proizvodnje i emisije ugljen dioksida odlučili smo da pratimo trend koji je sada aktualan kako kod nas, tako i u svetu, a to je ugradnje solarnih panela. Prilikom odabira izvođača imali smo nekih 5 ponuda, sagledali smo sve kriterijume i aspekte svih ponuđača i izvršili smo odabir, to je bila firma Energize iz Beograda. Ugradili smo elektranu koja je jačina invertora 100 kW, koja se nalazi na našem poslovnom prostoru ovde u Plandištu. Sa izvedenim radovima i sa elektranom smo zadovoljni i nadamo se da ćemo u budućnosti i proširiti tu saradnju sa Energize.